Rame-rame, hari kami nanti biasa sendiri ya. Hari Sabtu mungkin 2 orang nanti ya. Hari Selasa mungkin turun 2 orang mungkin ya. Ya. Kalau tak boleh baju lagi ya. Nah, banyak-banyak ada pengunjung. Ya, kalau tinggal sendiri nggak nangis lagi, udah tahan. Ada ayah bilangin. Ya, buka ya. Kita dulu belum. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa waladdallin. Amin. Ya. Oh, gimana tadi? Di rumah dibaca lagi ya. Rumah dibaca lagi. Lebih berat ini semua orangnya.